na tanggal 10 to 2 Rabiul Awal na mate na bitta nigi tau jagewi ye 10 2 mapamula jajinna lattu matena iye na salama lino akhira age yero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Camat Belawah atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Kepala UPT SMK 9 Wajo, yang kami hormati Ketua Komite beserta dengan para anggota UPT SMK 9 Wajo, yang kami hormati Kepala Desa Sapah atau yang mewakili, yang kami hormati para guru, tenaga pendidik yang sempat hadir, orang tua siswa-siswi yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak-anakku yang mana yang insya Allah saya doakan semuanya tanpa terkecuali memuarai pengala ta'ala nawereki adisi-disingang nawereki umur malampe na angka kitoli sifakario rilalan naria sange decing. Amin. Alhamdulillah tomadapu-dapu ngarilalan na iyewe aswewe untuk memperingati ajajianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iye nariyasat toto nafasiruntuk ipengala ta'ala. Nasaba maka daruna panitia tak bekatan lu berubah. Tanrana nafasitoto ipengala ta'ala siruntuk takko yero wattu toline lawe dega gemunroi. Seandainya iwenni melo nafamaji wenni atau matu ke wenni yare gabaja dena to siruntu, atau minggu pema juma raba pema dena to siruntu. Takko salama de to mana gaga to matalepo makada ele asona arabaya sewe yarega pura masampajang loro degaga to melowi ya tanrana nator pengala ta'ala tomatua malabiku sila surah malabiku ke hadir
kenapa kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iro iperingati wi amulikanna Nabi tang berbeda dengan orang-orang yang lain. Iro biasanna nareko angka ulama tamate tania ajajinganna iperingati nekia amateanna yang sering kita sebut dengan haul. Angka wali mate haulnya yang diperingati. Angka gurutta mate ni haulnya yang diperingati. Nekia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denang kana amateyanna iperingati. Nekia ajajanna min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena pada hakikatnya secara batiniah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denengka namate rampe-rampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aga buktina nomor sidi buktina narampe Nabi ta man shalla alayya nigi tau masalawa lori Nabi ta wek kasisang sallallahu alaihi asyran masalawa i pung Allah taala wek ka 10 lokkoto masalawa pung Allah taala. Ini bukti ya. Jadi pamege-mege salawata. Yang kedua, buktina makadayero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denamate secara batinia narampai Nabi ta makadanigi tau syaraiku buruku nigi tau syaraiku buruku padamu itu na syaraiku tempoku tuo. Jadi kalau ki tanah Madinah bu, pak anak-anakku yang mana? Ketika kita mensyarahi kuburan Rasulullah, padamu itu tempona isyarai Nabi tak tempona tu. Ya. Jadi kalau ki umrah, tatama korsidapena kuburuna Nabi tak, tomak berisalan na tu. Toma beresalan na de tu nafada beresallata ko nabita si bawa nareko beresallata nareko loki kuburue aga beresallata na ko loki kuburue assalamu ya ahlal kubur ma beresallat nekana rekoloki kokuburuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanyir ibaca de to makkada assalamu alaikum assalamu alayka ya ahlal kubur assalamu alaikum ya ahlal kubur tanyir ibaca aga pala ifuada makkada ki assalamu alayka ya Rasulullah de to makkada salama ki elisa na kuburue de ya ngarangi narekoloki loki Madinah loki syarai nabita iena tu nampai mega to fanrita ta nafaguraki ko angka tau melolo umrah angka tau melolo haji kita titip salam kepada Rasulullah we amore asal langat toka ko nabita sapo asal langat toka ko nabita idi ifalalo isallan tafalat tu isallanna tau angke palalo angiki ya palatui tasangamai makada nareko angka tau mapalalo sallang itu hukumnya wajib ifalattu nareko angka tau lay falalongi beresallan na de na falattu iero beresallanna madosa itu asanna madosa ya. Jadi
kon kata milalo hanci milalo umrah dena marigaga maparalo bare sallaki lo konabitta asalanga ka konabitta. Maka ketika kita sampai di hadapan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idi iero ipalalo sallang ipalat tu ni, ya Rasul sallanna yanu, ya Rasul sallanna anakku, ya Rasul sallanna bali bolaku, palat tu mana ni? We megatowi ta iero na rekomelo lo te haji lo umrah tanya mapakro na palaluang aga pale foto na palaluang sapok ka foto ko pacer ka lo Mekah padari to angka maroki-roki ko kartasae no kini asanna no kini pada surat sakti melo kama punne yoto melo kama punne make no ki pacer ka lo Mekah tanya ma pakro aga pale yang kita titipkan kepada orang yang berangkat umrah aga bere sallako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rampe to fanritata nigi to mapalalu sallang na palattu ito ipalaloe lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tarimai na bali wiyero beri salangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka yetu tawe pure titip salam dena mate tingarang dena mate sebelum angkana nasyarai kuburuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tingarang apa lalu bersalaki ya kamana melolo umrah sapa muka insyaallah bulan 12 tanggal 20 saya berangkat mendampingi lebih kurang 30 jamaah. Jadi maka mana amatu sinin lo mamolu pelatu maning selena. Ya. Irelalan nama sige jajar monre nak monre saliwan nama sige de nalal de na tarima sampai selena. Tama ko si jana. Ya. Jadi kamana melomeo kasih bawa bulan 12 tanggal 20 lomo kisapa kak ko kawa jadi ronange nabita yero nabita dena mate rampe secara batinia dena kana mate nabita maka siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensyarahi Rasulullah dengarannya nigi tau secarai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempona togi tuo yarega tempona mati maka di hari kemudian iwerengi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita na Madinah pak lau kita na Madinah bu kelai lauki korosida pena kuburuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba angka hadesan Nabi ta nigi to syare Nabi ta imma gitempona tuo yare ganamate pada winasa Nabi ta maka akan diberikan syafaat di hari kemudian barakatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naro nampe iferingati ajajanna nabita. Nak tanggal siaga pasti najaji nabita. Tanggal 12 tanggal siana mati. Tanggal siaga. Kagak miseng. Dia bisa makan kau faga diku. Ni kami sengina. Tanggal siara mati aja kamu ke HP na. Ai kurang induk ke HP na dia na jaji. Tama di 50 payment. Yero nabita ijajangi tanggal 12 Rabiul Awal. Mate toy nabita tanggal 12 Rabiul Awal. Agak hikmana
hikmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijajangi tanggal 10 Nabi tak natiwirki na rekomeloki salama lino akhira na iya 10 natiwirki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikmana na tanggal 10 Rabiul Awal namate Nabi tak nigi tau jagewi iya 10 mapamula jajinna letu matena iya na salama lino akhira age yero nomor siddi anna poleri rokonna salangi anna poleri rokonna tappae yang kedua 5 poleri rokonna salangi dan yang ke 5 tambah 6 10 ni siddi dan yang ke 12 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 nati wiraki Nabi tak 10 nomor siddi nati wiraki tepat pekanjaki mana tepat tanah pekanjaki mana tepat tabu pekanjaki tepat tak nareko makanjai tepat insyaallah nukaraki baraka pengala taala baraka aga nukaraki pengala taala poleri langi poleri tanah nukaraki pengala taala makanya aja gaga palise tepat nah magi nama dari masih tepat ye je tu nampe mangkatau madari lese tepat na narekomelo i masija ya melo masija sogi lese tepat nah lau mas sandro melo masija madising lau mas sandro ya melo masija malakai lau mas sandro padahal namo sandro de tu pura malakai perengarang iki piare tepat tak ya piare tepat tak itu romeloi bakarangi wija-wijata angka tepat napunai apapun pekerjaan anak kita dimanapun dia bekerja dimanapun dia sekolah apalagi kau di SMK makanya angka na bakalna yero mak guru mak bengkele macani mak bengkele yero mak guru mak jai macani mak jai yero mak guru informatika program-program aplikasi macani angkan aja majamah waddin nabakari palai ko nako say maneng orwani macam mak bengkele makun reye macam mak jai. Wah, luar biasa. Yang pintar bikin aplikasi, silahkan dikembangkan. Ya. Silahkan dikembangkan modal lopo itu nak, modal lopo. Waktu saya kuliah, tempo ku mak kuliah nak ceritanya kicede, saya itu kuliah tidak pernah kuliah cuma satu kampus. Ya. Kumak kuliah kak kuele isapa sih kak kampus lain kuliah untuk sore. Ketika kuliah di Asadiyah, saya juga kuliah untuk pemrograman komputer. Jadi biasa lewi sudah matoka program komputer. Dan kebetulan waktu itu saya dipersiapkan untuk menjadi instruktur. Tapi depo melo letuk korbawang. Lau salewi yero kampusku. Kemudian saya menanjukkan pendidikan yang lain. Ya. Jadi yero nak pemprogram HPW komputer aguri materu. Siapa aja itu? Iye pa napa aja kamu pilino. Ya. Ini adalah modal besar. Modal besar tak nareko angka mapakor jadi ko SMK ko angka na tafattui siddi luar biasa itu yar macam mak bengkile dega ga ya sama kada paja ni te mak bengkile baja dega ga
Ya rupa je macam majai digaga ya sama kada pajan itu majai baja digaga. Ya mumi katoli meliki sulara online lama lampai melo si tepa atepa ke sulara emo bawa tak 20 sisa bu. Ini bakal sehari-hari. Makanya nak atun-rutun ruki masih sekolah. Lagi di to macawe kewe agak pital sapa sekolah mabela kan macawe. Dia namanya gongkos lo yang rek macawe. Toma-toma lebih ke sila sura malabih ko ke hadir. Yang kedua yang diberikan oleh Rasulullah adalah rukun Islam. Makanya nak makanja ditepai, makanja ditentuang ibu. Tengarang sampajata. Inna awwalu yuhasubu bihi abdul yaumal qiyamah. Yang pertama akan diperiksa di hari kemudian deadline sangadina sampajangi. Fa isa salahat nareko makanja isam pajata makanja manang isininna amalata nareko majai sampajana si dia tahu hancur isininna pakasiwianna ya hancur kanya nak ngerang balik gak mana nih tu nak balik gak mana nih pengerang sampajata nasabak sininna anu malebi emas sampajamana tu sininna nabi-nabi emas sampajamaneng mapamula Nabi Adam sempajang Nabi Idris Nabi Nuh sempajang sampai turun terus ke bawah Nabi Musa sampai Nabi Yahya Nabi Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas sempajamaneng tengaragna komeloki malabi ya sempajaki dega gatau malap bi narik kode na sempajang tania bawa nabi-nabi mas sempaja tania bawa rupa tahu isur mas sempaja namo malaikat mas sempajato malaikat yang ada di langit pertama salat sempajanna malaikat di langit pertama tatumi materu di langit yang kedua malaikat salat ruku terus di langit yang ketiga malaikat salat purasi roko itidal purasi itidal ruku makrumah teru di langit yang keempat malaikat salat sujud terus di langit yang kelima malaikat salat tudan materu di langit keenam malaikat emas sempajang purasi tuda sujud si purasi sujud tuda si dan di langit yang ketujuh yero malaikat emas sempajang mak beri salam milo atau mak beri salam milo abio makrumah teru. Di atas langit ketujuh ada namanya Baitul Makmur. Yero Baitul Makmur akuniro monro ki belakna malaikai, Ka'bana malaikai. Yero Baitul Makmur si lampui si bawah Ka'bata idi tomatapai kota na haram si lampui. Seandainya angka batu-batu ibua polease di Baitul Makmur pas na kena Ka'bah koyawa si lampui akero yase malaikat itu 5 tawaf idi umat nabi ta akoki Masjidil Haram tu 5 tawaf ya semuanya melakukan penyembahan kepada Allah tania bawan malaikat tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah diberikan sikir tania bawa tumbuh-tumbuhannya binatang pun diberikan sikir oleh Allah aga gunana yakelorengi masompa mapakalabi ko pengala ta'ala tiba-tiba engkau tahu naseng nyalena jago engkau tahu naseng nyalena maca engkau naseng nyalena mafore nadena sempajang tak dampai engkau degaga angke nari sesena ngallahu subhanahu wa ta'ala kanya yero mele bakarangi wija-wijata pitu tahun wijay surogan ima sempajang 10 tahun wijay ipasangan ni mas sempajang ya, pasangan ni mas sempajang ya iko bicu-bicu anak tapa bu komatin roy ta baca-bacangan ni alam nasrah sare kwamangi mengkalingi ada koto matuanna kue suruh ni matu lo mas sempajana lau dikasih ibakari ya roy wijata bahkan napai bunga jaji wijay
napai bunga jaji wija-wijay lai bangang metoni niga bangi wi ambok na magi na ambok na isurok bangi wi narik bunga jaji nanai nigi tau bangi wi sidde anana maka narik koneng kalingai suarana yero tau bangingi de nulle matan rewe suarana ibandingkan yero nanye to angke purak bangi tata imaturu ya tata imaturu ceritanya ki angka sekitar 12-13 tahun yang lalu angka tahu mat telepon sta jajiwi anoreta Dewi sengir tahu ero jaji anoreta melo tulunga tabangi wido cilina na yero tahu tanya aku belawa monro ko palu sajini ko palu saya asan melalui HP na paring kalingan ni korana anak naro ko do cilina ro anak HP saya tidak pernah ketemu sesudahnya, tidak pernah komunikasi setelahnya, tiba-tiba sekitar 12 tahun maku koe nariking sekitar 12 tahun magi salama irananai ko palu monro magi salama irananai manang kata pamacinna melolo ke pesantren saya ya lai pertama ketumatuan lo belawang monro ya itulah berkahnya asan nareko tau lenge bangi wido cilina wijata apalagi nareko sanroi mi bangi do cilina wijata dampak ki ada nami sanroi itu neng kalinga we magi jenasanya anoreto style sure lo mengaji we latui ko PlayStation ngi ilampa ko bapak na dena jampai pertanyaan pertama ambok na moga bangi wido cilina tempona bunga jaji selama ambok na moga bangi wido cilina wije tempona bunga jaji senakal-nakalnya seorang anak narekoneng kalinge suarana ambok na pasti lepang jadi ingkam mana kau pakainya kalau lo ke Pak kepala alena jo tolita suruh bakwe ko mali barak latihan ini bangi ya penting sekali itu lai bangi wije tomatoi bangi wijana karena itu yang akan didengarkan kata-kata itu yang akan didengarkan oleh anak itu aja tafalaloi tau lengit bangi wido cilina wijata majaji nasa suarai pastas guri meto ni ko matampu benita je ikunya secara ana dan ketemu mengaji taruh ini semua tu pengalat Allah apalagi kotomatoana isi sipoli lama kendo pada sisa itu pak bangi riolo ke subuh dia mari gaga barakatnya meloyala jadi anakku mana yang ngerangi ya baja singa dia to temat na SMA jadi temat itu SMK napa kiwat di botinga ya ngereng pertama makun reye siaga ni murut anak makoke 17-an genap pisa pulau asera tahu napa wedding ipak boting wijaibu karena narampe tuma perintah tak masih sekolah jolo majama jolo napa boting tahun 2024 dan tahun 2023 pernikahan di bawah umur terbanyak se-Indonesia adalah Sulawesi Selatan. Indonesia ya?
Akosi Sulawesi Selatan, kabupaten terbanyak berasal dari Wajo. Ringkisi di situ Wajo 2023 ini. Boleh si 10 apa kecamatan ko kabupaten Wajo tak dampai ka ringkisi di siki di to belawa. Untuk desa di Kecamatan Belawa masih siri kak tepui, tapi harus su tepu. Kampungku Pak, desa Limpurilau. Ngerangin genap pi umurut tak 10 sera tahun. Nasa nenekku je pas sekapa ustaz. Ya, kong kata letu bu pasal sali jolok nene na kasi. Sebab angka dan nene na nasang aga na ku dewi tay apo ku boting. Ya, alengi pengertian tomatuata nene tanah. Kita harus memiliki modal napai populer ya sange keluarga. Macapi mak jama nak karena macapi mak jama mas sekolah mak jama macapi mak jama nasabak kita perlu duit. Toma-toma lebih ko sila surah malabih kon ke hadir. O pagarna meta? Ya, di bapi manek. Yang ketiga, nabawanya ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu ampe na Nabi ta. Yero Nabi ta tau suku ampe na. Na yena melo lay contoh iri umat na Nabi ta. Yero napa gurangi Nabi ta de tu na fadamanang. Mage de na fadamanang nasaba yero iri umat na de to na fadamanang kemampuan ta makacelori Nabi ta. Angka tahu magala mas sempaja sunnah yenar to fananunga bu. Angka tahu magala mas sempaja puasa Senin Kamis yenar to fananunga. Makadai andre gurutta kuresiha nigi poleri umatna Nabi tak melo makaceko Nabi ta tafitte iyero melo takkaceri loko Nabi ta nenapa tafananungan. Tafananungen yero to 5 sampai duhae pananungen sampai duhata. Yero to 5 puasa Senin Kamis tafananungen puasa Senin Kamis kita. Ya. Yero to 5 sikiri astagfirullah alhamdulillah Allahu akbar yero tafananungen. Jadi aja terbandingkan antara aleta si bawa tolengi. Madari yang kayar weh melo manihaya cayan to 5 bilang-bilang dampa-dampa ki aja aga nak ku yero tahu nala wirid yero to 5 sampai 2 silahkan yang selalu sedekah sesudah sholat subuh silahkan yero tafananungan yenaror yasang wirid yasangi wirid mananungan ifegau siaga sarana itana yasangi wirid 2 tahun si ola ijama si de jama-jamang baru dikatakan sebagai wirid. Kenapa ki siula to 5 sampai duha tani apa itu? Napa ki siula to li masikiri depa natamah depa. Napa ki siulang to li mengaji depa natamah 2 tahun pas ola yero agak jama. Ya, deto nak kada misalnya ipegau asoi halanga kibaja de sini pegau deto. Yang penting sudah rutinitas kita. Itulah yang disebut dengan wirid. Ipananu ieu naro ya pita materi asrimon rina pengala taala bahwa kita pengikut dari Rasulullah. Ya ciri ini sifat-sifat Nabi ta. Nah sebab itu narik kobaja singa dia nato tama kuburu itana ini itu man nabiyuka niga nabimu.
secara lisan maka Nabi Muhammad nabiku tapi tanyair jawabanna anggap balik kira nakku tanam malaikai pada moga sifat atas si bawah sifat na nabi tak ni kan nabimu dia nu lepuade maka dan Nabi Muhammad mage passa sangi mak bali bola magi masa sama bali bola pas malaikat nampai to 5 sasa ka mak bali bola ya mak piara bunga-bunga kak aga hubunganna si baba di bola mu masa sagara bunga-bunga mak piara manu iba di bola aku itu manu ena bunga-bunga si cocok lada sid di tolimelo pekanjaki bunga-bunga na sid manu tolimelo mak karya-karya kero po na bunga-bunga si salah nah dengarang aka ceki lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nasaba yaitu Nabi ta nareko angkana yak kacer masa lori Nabi ta maka yena romancaji bukti ko Nabi ta ri asori monrina pengala taala maka da siddiki ata tonga pole pengala taala nania siddiki umma matonga-tongang maka cuy lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tanceri salompena Nabi ta nareko ya ceri ni salompena Nabi ta insyaallah salama ki lino akhir tomato amalabiko sila surang malabiko ke hadir kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammad. Kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga dan sahabatnya sebagaimana engkau melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan para keluarganya dan limpahkanlah keberkahan kepada junjungan kami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan keluarga dan sahabatnya sebagaimana engkau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji ya Allah. Ya Allah, pada momentum maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini tanamkanlah kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami umat yang mampu meneladani akhlaknya, istiqamah dalam kebaikan dan selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.